салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали пулкоркунӣ бобогӣ. Имрӯз ман ба шумо тарзи пулкоркуниро аз сайти InvestCash нишон медиҳам. ин сайт инвеститсия мекунӣ, яъне сум мехоҳонӣ, сумтон як рӯз пас зиёд мешавад. Инвеститсия сайта, яъне ссилкаш дар закреплении комментарий аст. Сайти навай. Ин сайт биромад, ман сразу видеош кардам. Яъне мебинед инҷа поён дамие дней работает, яъне 0 рӯз оли кор кардесай, яъне як рӯз нашидай ки ои сайти кор кардесай. Уже 600 бародарони азиз 663,000 рубл дар ҳаминҷа инвеститсия хондагиам бародаро. 846 нафар регистратсия кардагия, 21 нафар дар ҳамин сайт қарор дора ҳозир, яъне онлайн ҳамин сайта кор кардестанд. Уже 63,000 рубл ҳамин сайт баровардагианд. Оли як рӯз ношида бародарони азиз 63,000 рубл ҳамин сайт бароварданд. Ссилкаи сайт дар закреплении комментария бидроем промой. Вақти дар омадем бародарони азиз, се намуд тарифни планай, яъне се намуд сумхония, яъне якм сум хонда накаш, ай 15 рубл то 5000 рубл то 4999 рубл. Ана диюм тарифи 655% ай 4500 рубл то 9999 рубл. ё бародарони азиз, якм тарифаш 100 рубл хонди, 123 рубл мебарӣ, яъне 123 рубл як рӯз пас мегирӣ. Диюм тарифаш яъне 4500 хонди 400, яъне 4500 хонди 2200-2300 рубл фоидат мемонад. сеюм тарифаш ай 10000 рубл боло, ай 10000 рубл хонди 8500 рубл як рӯз пас мегирӣ бародаро. Вақти шумо ба ссилкаи закреплении комментария дар омадем, боло дар регистратсия нависондагия пахш кунед. инҷа якмшда бародарони азиз ваш логин, яъне номтона менависен, диюмшда эмайлтона, яъне gmail.com, поёнда ваш парола пахш мекунед, яъне паролтона менависен, яъне повторите парол бо менависен як бор дига парола, регистратсия мекунед, худаш автоматик регистратсия мешавад. Лични кабинеттон мерава. ҳозир ман лични кабинетом медорам, нишонтон метам дар уҷа бо чикор канед. ин ҳамин лични кабинет аст. шумо дар намхел мебуред, сразу шумо настройка медроен. Настройка дар омадем, ин барда настройка ҳаста. инҷа намхел кошелёкотона пайваст кунед, намхел кивитона бинависен, номер киви кошелёктона намхел тоғри плюс 992 Тоҷикистонда бошед, агар намхел тоғри бинависен, поён дабиен сохранить изменение нависондагия пахш кунед, худаш ҳамин читон пайваст мешавад кошелёкотон. Нови депозити, яъне сум хондан, короче нови депозитида медроем. Якм тариф виберте план. Ман якм тарифа интихоб мекунам. Киви кошелёк 100 рубл дар ҳамин сайт инвеститсия мекунам. 100 рубл. ини поёнишда реинвеститсия, яъне вақти шумо сум кор карден, баъд метавонед сумтон нобароварда бо обратно чиш кунед, обратно сума бихонед, бо форатон бо зиёдш кунед. Пополнить пахш мекунед. Пополнить фрикаса поён меем. киви кошелёк рубла интихоб мекунем бародарони азиз, яъне инҷа кезетекаги қирғизистон чой ҳастай, худмон рубла интихоб кунем бародаро, рубла интихоб мекунем. инҷа эмайлтона менависен, чек яъне эмайлтон намия, номери киви кошелёктона, пройти к оплате пахш мекунем. вақти пахш кардем пройти по оплате, бо инҷа превести нависондагия бародарони азиз, превести пахш мекунем. ждат мекунем ки код мия, ина болода омад 3370 продолжит.
اینا ما 100 روبل در همین سایت خوانده نظرت پخش میکنیم. بعد بالا در برداران عزیز میدرویم دپوزیت لویسونگی پخش میکنیم. جدید میکنیم کمتر یا 2 سکند یک ده обновить میکنیم страница را که همین سوی خواندگی ما ببروید. کمتر جدید میکنیم. این خیلی ببینیم برادران عزیز 100 روبل خونده работает статус یعنی کار کرده است. начисление я روزپسه برادران یعنی 22/10/2020 ساعت 8:01 یعنی 2 ساعت عقب رسیه ما پگا انمیچنی 123 روبل میگیریم این سایت. خیلی برادران عزیز ویدیو ما با آخر رسید. سیلکه سایت در ذکر پلینی کامنتری بدونید سون کار کنید. ویدیو با شما معقول شد لایک فراموش نکنید.